Жодырап көзің елестеби, жолуқума келди деги бир. Көркүңдү гүлдү жайнатып, көрүнчүң ай жаным эми бир. Сан гүлдү көрк чачкан, самадым сени мында бир. Онум созуп үн салсам, оюмда да турдуң ырда бир. Көктөмдүн гүлдү чагында бир болсоға дедим жайда бир. Çevirler sayğanı türsündü. 65 saat тұрады. Anamla jaşı köpпеген, асманда тиген күнсүн. Болбосо шолай нурлуу, бозой кызы сүйгөн түнсүндү. Аяққа басаңыз. Аяққа. Нұркамыл ақаңа жолға әлі. Шаңшыған Днем рождения, шақайған Днем рождения, көктемден күркү саймадай, көйкөлгөн шебер көрдесте. Саламат. Өткөндү салар эскеребе, өзүңө болсун гүлдесте. Өткөндү салар эскеребе, Мынау жерде өзүңө болсун гүлдесте. балдарда немересі бар.
Şaka otursak. Onda bana 65 yıllık düğünlükten geldi. Ötüp başladı böyle. Allah Bayırdan ata babam yaşap gelgen atındı ıyık tutam alay degen alamga kulaçındı çayıp gelen alayım örkünde bir dağı deren datkalar mekendergen alayım o sıyrıktan af seni menen aytılı atır çıttı caylon kene balkımız kaymak mayın dayım bilin cayılıp törttürgün bitegenden cay kışın otu başından kar yetmegen datkalar mekendergen alayım o sıyrıktan af seni menen Aksu'da bürküt şanşıp ular uçkan Askası askar kulca turak kılgan Acayip kolduğunu aytıp bütküzip Akakbay o taza tunup bulağında Datkalar mekendegen alayım o sıymıktan am seni menen datkalar mekendegen atından o ıyık tutam alay degen ul kızın o sıymıktan at seni menen Gülünü bizdi daldala Günü göğüsü dalma boş Kozgoğum gelip sarıldı Kolumdu koyum karmalap karmalap Kozgoğum gelip sarıldı Kolumdu koyum karmalap karmalap Süzgülü tiktep karasan Sürtönüp sözdün adaşan Engele açık canelim Em üçün mindip baratam baratam Engele açık canelim Em üçün mindip baratam baratam Hareket kılıp gündeli Aytayın desem bir deme Negedir jürok şaltanat Kürsök da dayım bir gele bir gele Türkünde atıp koyulur Altın kurak kızı
айтылған сөзге тұрмаған ақ сүйек сенің көзің Yıldızın göktün taradı, çılmayıp bağımdadı. Kanatın tozmun yerinde, harcamakandı adaşı. Akkayın tuğratın Andaktı aytan sözün Aydınlan sözge durmagan Eksiz senin Aydınlay turgan tatkalı Çürökü bitim tatkalı Sen gittin Soydonlu oynuyor bir. Soydonlu Evet, yine bak. Sen gittin Göz yaşalı Akkayın tuğratınca Anladı aytan sözü Aytılgan sözü durmagan Oh suyu senin gözün Akkayın tuğratınca Anladı aytan sözü Arzışkan sözü durmagan Ah suyu senin gözün Ah suyu senin gözün Ah suyu senin gözün Eşke çık. İnşallah. Жаш балдар үчүн өткөрдүңөр а? Жумаң отурат. Алай барыбыз эл шартап бирибизди колдоп жүрөбүз. Эми ушул камил эки жака бирдей да. Siz alay etmek komundasınız. Оода ошол ком барыбыз бир Алла бирибиз менен эл шакаппыз да. Эми камил ошол эки жакты бир алып отурат. Биздин эми алай сахна таланттарынын жетекчиси да. Biz 5 konuşuruz değil mi? Yani негизгиси ошол 65 жылдык кандай тилек максат койгон болсо Камил Мамаев ошондой тилекте өтсүн. Жакшы тилектерибиз бар, батабызды берип, şu көңүлүн алып, жакшы жайлоону, ошол жайлоонун шартында жакшынакай өткөрүшүн тейлеп. Тилегибиз ошол. Өмүр узун болсун, 70 жылдык өтсүн, 80 жылдык өтсүн. Жақсы күндер бола берсін. Allah kalasa 70 yılında göstereydi. Kamil'ga. Aytkanınız gelsin. Bu kamera kadar bak. Ne dilek olsun. Bir ayrılmış diyeceğim. Sabır. Simlik sesimi
Bitmek senin sana bir aylar çılgınlığı sensiz sesini özlem aylar çılgınlığı benim argasız kılay süyündü gördüğünde olur gözlerim bilgisi ay baysız süyündü yıllar yıllar öte sensiz sesimi özlem yıllar yıllar gönlümün aksiyonu Köngülde oturasınlar mı? Ay azama, kumakar marabes. On sizlerden, bana yarım saat sizlerden. İkinci yılda alay Doktor'un madenet büyüdü direktör oldu. İşte ana iyi çarpma bağlanışlı 95 yıldan başlap hatta belki bilgilik degende bağlısıyla şu konversiya biz destek ettik. Buradan elin kadarında işlep gelip hayradanla 2023 yıldan başlap 2023 yılı alayın kanatlarını çoğultup alay sakma degen toplu açıp bunaki yep çıkarmaçılıkların bağlı bizden çekekçimiz bol şu toptan rejisörlük kılıp bunaki tahsil ettik. Biz Bertik 2025 yılı alayda öttü, Bişkek'te öttü, Oş'ta öttü. Bir muhtemelen madaniyatının mıhtı hizmetkeri Bulay Burusay'ma tavanı taşınmak dursa şu 70 yıllıkta bir emgek sinirgen artist kalkırır degen boyda olsun. Bulay Burusay болады bunlar olacağım oldu. Nemese olsun bayağı ördek çokta çok bitmeydi. Ben özüm apara öreyim. Albaçı sözlü Nurkamil'in özünü verip özüm şu. Salamlaşıp жақсы sizlerge. Salamlayt olsun. Ana bugün biz alaydın Murdaş degen aydının 3 kent degen jaylosuna sizlerdi menin 65 durak marikemdi poskonu sizlerge çakırıp oturam. Ayavay kıynalı vakit geldiğinizde rahmat bağırdınızlar şunday doğunun çokusuna jayloğu keremet demeyi yapmışlar. Ben onun için ben sizlerden gelişine kuançtan. Demi ançamça dostum Mehmet gitti. Atam Kumarbay Özdegizi bayağı soğuşta Geroy Danko deriminin soğuşta yürü alған. Bu neseni biz bilgenimiz, biz atamdacı aytkanımız aldı, özü deredi, aldı, İran'ı bol. Hospitalda bol alıp bana ayrılmış dedi. Geroyluktu Belarus Frontu'nda soğuş yılında Mart'ta 45 yıl varken geçici yakında biz Geroyluktu var. İnternetten karak oturup şu dersini alıp çıktık değil mi? Atam gönderip kendim al gelip başkanı oldu, muhalif oldu, жақсы жұмыстар kılındı. Apağızdan 4 yaşlarımızda var ikimiz. O şol benim çok oturasın. Buna şurada 65 yaşta Antep'in değişeli 65 yaşta gelip mal 3 çarp yarısında son kelime Türkçe'de gelip sizlerden bayram ötmeni baksana. Bu arıştanın rahmat sizlerge usul cepte oyun oyunu, gül ölü, bilge kişiyle de Mehmet'e gelip ançam çabı bu cepte bayağı teknik annemesini ulan şurayı oldularken kişine üşümüştük. Boşanlıktan sizlerden. Ben gökçülü oyun sizlerin özünüz dökün sağlık çeklerimizlerdi bana kavlalayın. Büyük oldu, boz büyük oldu. Sizlerin beleğinizlerdi kavl aldım. Daha böyle küçük verecekler. Allah hakkını alam.
Vallahi Yamanlıktan ağrıoğlu, boyloğlu, bergen yaşın yaşayın. Oşo en geçsinesi. Tuğan urgumda, dostlarımda, mına kolektiflerimde en yakın görgön uşul jeki alıp gelip ondan çıkandağı Melevi degenge mına ol kırgız üylör biraz yetişsizlik eken oşol gana olursa men daha köp gele albay kalgan situasyon boşuna olur. Gele albay kalgan dostlarımda uşuların barına geçip rahmat. Rahmat dostlarım. Ya ondan uzun Bunlardan tartmaya getirdim buraya geldim. Ne? İşte. Selamünaleyküm Rahman. Mayret peşler mi? Biz de burada Muğanlar süreçlere gelip oturmuyor. Tabii işte tartattı. Bir şey özüzden de. Ya mayret peşler. Anam bayağı sözün demesi. Bu 65 jubiley şerge belgileş. Buna klastaşların ideyası olup gitti de. Jönökeyle bayağı altın kassağını uyuşturup onun 65'li dönle üylerde yönöktür koyun degenim vardı. Oşol kassanın artından bağırdık, oşol tuğan uruktu, bağırın çakırıp bir. Şunday bir jubiley koyun. Şu yerde görmeyenler koyun, şu yerde jürüp yüzdele görmektiz. Bu yerde alayın 20%'ile görmenemez ekan. Bundağı oşol yaxşı bir toğ atışında olup kaldı. Nurkab'ın 65'e çıkkanda oşol 3 çaktın şu yerde varıp şu 65 yaşın belgelik degen söz tura olup da masa Nurkab kapı olmayıdır ya. Men tuğanlar men giyin. Vay, mayot peşler. Söz dinlemezin aytayım. Bayağı kara söz men aytat kelim. Ança munca bayağı
bir türünde aytpayız. Bunu atalım. Mamayev Nurkamil Kurbanbayevich deydi. Kumarbayevich. Kumarbayevich. Nurkamil 65 Kutman Kur'an'ız menen birge okuyan klastaş dostlar. Ayastar'ın atынан sizde 65 Kutman Kur'an'ız menen çin dilden yüreğiniz, dileğiniz, niyetiniz menen kutluktayız. Bol çağlar olsun. Bu 65 yıllık ömürde jakşı jaman günler kaldı köngülde. Kuday ömür bergen eken bugün nükeu sıyırmaktın töründe. Ötken getken bağalık, anıgaydan tavalık, eskereli esteyli, balalıka boralık. Kudalıkta törölük, ülkede toroluk, oyunla toyboy, oylamanın goyboy, nükeviz mektep yaşına çekti, zor oyuptu. Festiyer burağı, eldeygen kulağı, nükeviz 1. klaska 68 yılı bargan uağı. Makarenko mektebi ülkenin jurnalga tolup ketçi beşleri. Körelbagan kevirdin ötüp ketti işleri. Tokmalbaydan tokmak cep şişip ketçi betleri. Haftada kahramanda uruşkanı estedi. Nukeviz 1978 yılı mektepti büttü, atistatты kurttu, kino mekanik adaştı, политика varıp stроитель bolam dep çataştı. Bul bala emnege jöndü, kino mekanik kelip teatrda artist boldu, obrazga kirip alıp basıp ötet teatr menen üydögü joldu deydi. Ara jolda kalbaptır, bir küçtü kasiyet arbaptır. Frunzege İsküsto enstitüsüne varıp rejissör kesipti tandattırdı. Teoriya menen praktikanı körüp kaldı. 4 yıl enstitüde bilim aldı. 85 yılı oku jayын бүтүрүp kayradan eldik teatrga kirip aldı. 1985-1990 yıl 5 yıl talıkpagan rejissörlük emgek günü tünü tınbay işledi terdep bir neçe spektakllerdi koyup Respublikada 1. mesleğe jetkeni rejissörlük emgeki desek. Elge uşunçalık jaktı 1987 yıl Bütkül sayıldık teatraldık festivalın laureatı olup kayıttı. Bu kanday baktı emgekin yüzürün tattı. Beş yıl teatrda jetekledi, 5 yıl madaniyat uyun jetekledi. Hata zamanda bizneske ketem dedi, 8 yıl filarmoniyada rejissör boldu. Hazır emgektin ardegeri 65 yaşka toldu deydi. Bol çağlar olsun. 65, 6 anan 5, 11 yaş, bunca yaştayın desen şaşlar düşün. Vapşe, kapırbaş. Yanında carı kelime kaş, jeteleşip jetmiş tenaş. Anan 80, ağa sekirip jetsen, kütüp tırak 90, anan 10'lu koşsan, 100 bolat optan. Andan ağrı boş, uşunu menen koş, var aydındı dost, 100 geçilip, 5'ten 100 toz. Yürekli toz. Oşendip Mamayev Nurkamil bugün kim? Nurkamil Mamayev alayının artistlerin güldetken. Mamayev kim? Sakaday boyu saraldın, saptarın nurdan yüzetken. Mamayev kim? Kastaş partalaş ardaklar, kastaş partalaşın ardaklar, ağa arnap çürüğünden yüzetken. Mamayev kim? Hünç çakkan tamgalarını uygutup, yaş bir can girgizip uğun menen yüzetken. Mamayev kim? Hayda düşe, kurdaşların suyundüp, Gökçay, Karaçay, Pakistan, barın berip yüzetken. Buna biz navluz atrat, tutmaz bırak, kut olsun. Mamayev Nurkamil.
Саламатсыздарбы, кымбаттуу туугандар, алайлык туугандар. Бүгүн аябай жакшы жерде жолугушуп отурабыз. Ачык асмандын астында, кең талаада, тоо койнунда, таза абада дегенде жол алыс болуп келдик дегени менен аябай сонун. Бүгүнкү Нуркамилдин 65 жылдык кут маңгурагы дагы бир жолу кут болсун дегим келет. Мен бул жигитти бир кезде экөөбүз партада отурганбыз, парталашпыз. Парталашыбыз. Анан ошондой дагы элестетем, жашыбыз 65ке барганы менен жүрөк жаш. Мен Нуркамилде дайым ушундай жаш болушун каалайт элем. Эч качан уурубасын, ушу уулдун урматын, кыздын кызматын көрүшүн каалар элем. Жидеш окумундан ары Алла Таала канча өмүр берсе, ошондукту бактылуу өткөрүшүңүздү каалайм. Эми эл окуп, мен дагы окуп коеюн. Классташым 65 жаш, маңкыра кут болсун, жүргөн жериң амандыкта сый болсун. Кудайым берген бул 5 күндүк өмүрдө эң биринчи ден соолук үчүн болсун. Эми сатира сага кичине тамаша. Юбилейим элген. Поздравить этем. Арабызда бар болуп дайыма болсун эсен. Буягы болсун. Кут болсун 65 жаш. Жидештин берген тамагын калтырбастан дайыма иш. Жашын жашка уланып, жүрө берген кубанып, 100 жашка жеткенче куттуктап дайымыз туралы. Юбилейиңе арнап ушуларды биз суналып. Ачыгын айтсак сагынып, айрыкча сага таандык талантың ташкында жаңы болгондо толсун мындан ары жаңырып. Себеби бизге бул классташтарым деген ыр кыздаганда кимин кылып. Ырлар көп. Олондору оргуп чыккан булактай, олонсосо ырдап жаткан чубактай. Нукебиз азыр 65 эмес, 18 жаш. Солкундаган булактай. Дайыма жаш болуп жүрөбүз. 18 Selamat. Dat is een
біздің құданың 65 жашыген құданың менен тең келе жүрсем 65 кесе баттады. Құда құттықтайсыз, өміріңіз ұзын болсын. Шындай жап-жас болып жүріңіз. Тоқтаулықтар жақсылдайық деп қойшақ. Сіздерді природа бізден күштігінде, сіздер бізден жақсылдайық кесіп. Әрбір емінерілдік деп қой. Мұндай природада ұндауыз олмайды. Молодец, мен 5 деген бағырым. Бұл біздің құдалар кел атып күшіне жол мұндай екен, андай екен деп. Жол сонда екен. Ол мұндай встречный машина шығып, аны артқа жүріп тұрып, ана қайра айдаған жол, бұл еш жерде жоқ. Ана некістан шұмыртасынан өтіп кеткен жерге өсіріп өтішті. Бұл еш жерде жоқ. Қамшығай. Шығылып, табиғатылар, прозалар, аяқшышты. Кәдімгідей зимний кітап ие алдым, қатол бойыстан. Кішіне орқан түрін жоз, аяғай сөйлетілім біз. Мен кішіне болып кетем. Олар айлар. Кыргызстан сөз бар ғой. Қыз зелгенді таныстырады екен да. Көрбеген алайымада келіп таласқан. Құдамыздың 65 жашыды. Тойыңыз құт болсын да. Өміріңіз ұзын болсын, денсаулығыңыз шын болсын. Туған жүрі жолдастың арасында жүндегі той беріп, сыйлаған адамдар болып жүріңіз. Үйіңізге дайыма тойға келейін. Ел алыс той таластадым. Жол жақсы екен мен деме. Айтпақ қойайын деп. Сіңелі олысы деп па? Ассаламу алейкум. Мына бүгін аяғандай жол. Біріншіден 60 жылдық юбилейі 65 жасы құт болсын. Денсаулықты болып, шындай жап-жас болып, шындай жақшынағай таза ауада, сұлу жерде, керемет жерде, шындай менен ардайым жоғып өткөліп, жүрегіне денсаулық болсын. Ана şu yerden geldiğinde yeme ayrı jақтан келдік те. Şu urmattап сыйлап, жүрген білмен жетешкені. Тінч болойды, аман болойды, дайыр ет şu 65 жаш юбилейменен құттықтайып. Құт болсын. Рахмат барлығыңыздарға. Құрметті тойдың қонақтары, құдамыз бүгін 65-ке шығып, сол жерде Құрманжан апамыздың басқан жерлерінде ондай соны той беріп жатыр. Елдер деле бұл кафеден ажап қалдырыш керек. Мұндай природада той берген аябай сұлу екен. Құдам не дейін, сізге денсаулық бірінші. Елі қартайбайды десе, природада жүріп тұрмайсың, ошон үшін қартайбайды. Ушундай болуп эле жап-жаш болуп жүрө бериңиз. Анан бүгүн деген Куданын мынакей классташтары уюштурушуп мондай юбилей өткөрөбүз деп классташ деген бул аябай сонун болот. Эң жакын туугандан дагы, Кудадан дагы эң жакын бул деген классташ болот. Кичкейинен чогуу өсүп, ким кандай экен бүт сырларын билген адам бул классташтар. Бүгүн классташтар силердин да майрамыңар менен силердин деле 65 жаш юбилейиңер болуп атат. Силерди да куттуктайбыз. Аман болгула. Андан кийин мына жерде кудагыйларым отурат. Оорубагыла, денсаулыкта болгула. Ар дайым ушундай жакшылыктарда, тойлордо жолугуп жүрөлү, кудагый. Андан кийин Куданын кыялдары да кичине келатат бияктан. Да, кыялдарыбыз келатат. Жанатан бери мактап эле, о, мына Куданын кыялы сонунда күн тийип чакчайып күн ысатат деп, эми мына кичине кармап келатат. Салтында доаны кимге өткөрөт? Ошондой. Ошондо Кудай берген жашты жашай бериңиз. Балдарды чоңойттук, бутка тургуздук, окуттук. Эми биз ошолордун түшүнүн көрүп, мөмөсүн жей турган убагыбыз келди. Ошолордун жакшылыктарын деле, ошолордун мөмөсүн жейт деген ушул да. Жакшылыктарда буттан колдон алып, бала чакка жардам берип,
өткөрүп атат. Акыне карадыңыз. Өткөрүш атат көптөп бир тууган деген мынакей. Иши баратсаңыз жөлөп тура турган бир туугандар мынакей, ушулар аман болсун. Иши кылып сизге дөөлөктүү каалап калайм. Ошо. Ошо бир туугандарым биз бар эч качан аз дилимме чоңгудагы эжеңиз айтып отурат. Келет, эмнеге келбейт, Нуркамил үчүн келет баары деп, мен көңүлүм ток болуп атат деп отуруп. Ошо. Siz balsız nege жалгыз? Балдыз. Балдыз. Бардығыздарға ала толой бақыт, ақша жүкті жақсы қалайын. Дайма жап-жақ көңіліңіздер беш болып жүріңіз. Nurkamil aynaga kutlu olsun kutmangırak yaşınız. El içinde aman olsun başınız. Kurmuş kuruy hırdankınız. Eme ataver koyun söz öyle açık olayım. Olmadınız bolda olsun. Devletiniz yolda olsun. İmanınız bekem olsun. Rızkınız güneyin olsun. Peygamber nazarım dersin, kızırım bağırım dersin. Жақшылықтың базарында болдың, жаратқандың назарында болдың. Bir kolumuz mayga жетсін, bir kolumuz ayga жетсін. Kızlarınız қаншада yaşasın, baldarınız padişada yaşasın. Kuvancınız bulak olsun, kudretiniz kuvat olsun, ömrümüz uzak olsun, baktınız kucak olsun, ömrümüz ötmez çırak olsun, ömrümüz çökmez kulunak olsun. Yüz geçirip degeniniz yüzün olsun, ömrümüz uzun olsun. Birin kayın, birin dal, birin şeker, birin bal olup, şu bala çakağınızın, tuğan ruhunuzun, eli yurtumuz benim toylardı kılıp, oynayıp bilip tilegen maksatınızla, güveniniz, olmayın. Baka vergis kişi bu. Anası. Nurkamilмен катарлаш окуган классташ катары анан өзгөчө той болуп жаткан жерди көргөнү, суктанганы, өмүрүмдү узатканы келген кишилердин бирөөсүмүн. Сиздер алай ынтымак коому деген бул эмне деп ойлонуп аткандырсыздар. Алай ынтымак коому сиздердин бирөөңүздөр улаңыздар чалдыбы чалбадыбы билбейсиздерби? 302 шайыр апаны, чемпион кыз Айсулуу Тыныбекова менен кошо Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик кызматкерлер, эң негизгиси ынтымактуу алай эли чогулуп, Нуркамил буту-бутуна колу-колуна тийбей биз менен кошо иштеген шайыр апалар китебин чыгарып колдоруна тапшырган эң чоң мамлекеттик деңгээлдеги салтанат уюштурган ынтымак коому бизбиз. Сиздер келаткан жолдо арчаларды тигип, көчөттөрдү тигүү ишин Демилгелеп Дилбар Камилованын жетекчилиги менен биринчи баштаган Нуркамил көчөттөрдү көтөрүп, өзү карды кошо казышып, кар малтап көчөттөрдү тиккен алай ынтымак коому бизбиз. Мугалимдердин эмгеги эч нерсеге теңелгис эмгектеп, Кемеңгер аттуу чоң салтанатты уюштуруп, кызыл килем төшөп, анда дагы Жогорку Кеңештин депутаттары, министрлер ошо катышып, миңдеген китептерди мугалимдер жөнүндөгү чыгарып, Нуркамил ошол жерде ырчыларды ырдатып, сүйлөй тургандарды сүйлөтүп, камагаштан баштап, ошол жерде келген меймандарды тосуп алып, узатканга чейин барып, чоң адамгерчилик менен кызмат кылган, Нуркамил катышкан алай ынтымак коому бизбиз. Андан аркыдагы айта берсем болуп атат. Эгер кызыксаңыздар, биздин алай ынтымак коомуна кошулсаңыздар, биздин идеяны колдосоңуздар, Нуркамил менен бирге дагы нече иштерди жасайбыз. Мен бул жерге келдим, эмне үчүн келдим? Нуркамилдин чоң адамгерчилиги, Нуркамилдин кичипейилдиги, Нуркамилдин өнөрпоздугу, Нуркамилдин нечен деген адамга айтпай дебей жакшылык кылган өзгөчө сапатын символ тутуп, ошону туу тутуп, мен да ошондой болсом, ошондой адамдарды баалай жүрсөк, ошондой адамдардын эмгегин сөзсүз эле сатып алган орден же сатып алган кайсы бир белек аркылуу эмес, жан дүйнөбүз менен, чыныгы дилибиз менен
bağlап жүрсөк деген ниетти колдоп келдим. Үркамил, ушунуңдан жазба. Сенин 65 жаш курагың дагы, алдыдагы басып бараткан кадамдарыңда дагы канча адамдын көңүлүн жогору көтөрөсүң. Бири билип калар, бири билбестер. Дагы канча адамга кичипейилдигиң менен байкабаган жакшылыктарды кыларсың. Дагы канча адамга өмүрүңдүн ушунчалык жөнөкөй бирок бийик экендигин далилдерсиң. Дагы айта берсе көп, анча адамдын колу жетпеген адамдык жогорку сапаттарын 100 жашыңда дагы ыраазы болуп белгилеп кайра. Үркамилге да бир катуу болжап беришиңиздерди өтө көп суранамын. Туган күнү менен Үркамил, алай ынтымак колунан ардактуу адамдын катарында окуйбер мына өктөрдүн атынан. Ынтымак кол менен башка берер. Сау рахмат. Эмесе сиз ошол Алай райондук балдар көркөм өнөр мектебинин директору, Алай ынтымак коомунун мүчөсү Замир мырза. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ак тойдун күбөлөрү. Мына Үркамил ака бүгүнкү күндө сиздин ушул сүйүнүчүңүздү бөлүшүп, мына жерде бирге окуган мектептен баштап, бирге окуп, бирге чоңойгон, кадай калса кийинки келип мына Кудай сөөгүңүз, ошо иштешкен кийинки жамааттарыңыз келип отурат. Ошонун катарында биз дагы Алай ынтымак коомубуз сизге жакшы күндөрдү, элдин баардыгы эмне жакшылык түшпесе, ошого биз дагы коштоп, кубаттап, ынанып келдик. Анан эми чыгармачыл адам менен бирге иштешкенден кийин кийинки мезгилде өзүмдүн да чыбыным козголуп кетет экен да. Үркамил ака менен иштешкенден бери мына өзүңүздөр уктуңуздар кандай болуп чоңойду, кандай болду. Ошону мен чүнчүкей эки сап жаза коюп эле угуп койсоңуздар. Жашоодо көп түйшүктү артка калтырып, жини келсе күлүп коюп каткырып, кинону толкунуп көптү жактырдым. Болду эми токтоп кетпей, туура бастырып. 65 жаш юбилейди куттуу өткөрүп, жеңе менен бир жашаны сүйүп жактырып. Çok rahmat. Kutmandığı gününüzler menен улуу урматтуу агайын туугандар, мына жерде апалар турат, аталарыбыз турат, акаларыбыз турат, жеңелерибиз, сиңдилерибиз дей койчу. Жаш каршысына карабай ушул Үркамил жездемдин 65 жылдык юбилейине баарыбызды Кудай кошуп отурат, сыйлап урматтап келип отурабыз. Жезде ушундай бейиштей болгон бейиштин төрүнө чакырыпсыз. Ар бир адамдын эле колунан келе бербейт. Жана дагы айтып кеттим, баарыбыз деле ушу кафелерден деле тажадык. Баягы жалтырактан деле тажадык. Баарыбыр эле жаратылышка адам деген болбой эле жаратылышка эле умтула берет экен адам дегенчи. Анан жезде бүгүн ушул бир жакшынакай бир сөз болду эле, ушинтип юбилейимди өткөзөм деген. Ушул максатка жетип отурасыз. Мен дагы ушул туз буйруп Бишкектен Ошко келип калдым эле. Ошол жака келип ошо келгенде дагы мен унутпай күйөө менен келип кет деп ушул жерге чакырганыңыз үчүн терең ыраазымын. Мен эми ошо бишкектердин атынан, жалпы Бишкек таланттардын атынан ыраазычылык билдирип коеюн. Анан андан сырткары мына Ош, Күлчө таланттардын баарын башын кошкон мына Үркамил жездем. Биз ошентип былтыр ушул жерге, ушул Үччат эс алуу борборуна келип, баарыбызды башыбызды бириктирдиңиз эле, жакшы сөздөр болду эле, концерт өткөзөлү, биригели, бөлүнбөйлү депчи. Кудай буйрса ошол максатыбызга жетип, Күлчөдө концерт койдук, Ошто концерт койдук, Бишкекте жогорку деңгээлде концерт коюп, ошо ЛТР каналынын архивинде калды Кудай буйрса. Ушундай жакшы пландарды ишке ашырып атасыз. Сизге чоң рахмат. Биздин жетекчибиз, биздин режиссерубуз, биздин аксакалыбыз, баарыбыз сыйлайбыз, урматтайбыз. Ушундай юбилейлердин далайын өткөзүбүз. Эжем экөөңүздөр бактылуу болуңуздар. Кандай десем, ушундай тойлордун дагы далайын 70, 80, 90, 100гө чейин ушундай тойлордо дагы баарыбыз чогулалы, баарыбыз чогулалы, юбилейиңиз юбилейге улана берсин. Рахмат. Бир ооз сөз мынау азыр мынау жолго чыгабыз дегендерге бар. Эмесе Бактыгүлдүн сөзүн коштоп,
Bizden Alay Sakla Talantlarının toğunun müçösü Aydarбек burada koyat eкен. Саламатсыздар урматтуу алайлык туугандар. Ошондой эле Кыргызстандын булуң бурчунан келген Нуркамил акамдын кудагыйлары, классташ достору. Нуркамил ака, өзүңүз айттыңыз эми кыска сүйлөйлү. 60'ты ашып, 70'ti желкелеп, 80'ден секирип өтүп 90'ga барып токтоп туруңуз. Анан калганын дагы сүйлөшөбүз деген экен. Bir kudul. Anam ulu akındardın dırlarından bir singil. Biz emi bu turmuşta ulu akındar yazıcılar menen koşu yaşayız. Bırak biz akın emesmiz. Alardın dırların kökürü kösakta şunday yubileylerde şunday tatmak ayakalarımızga arnap жүрөбүз. Siz menen birge jеңе юбилей kut bolsun. Klastaş dostlarımыздың дағы юбилей бүгүнчү. Бүгүн алайдын үшчат ulu to şunda бүгүн çoğ bayram çoğular eкен. Oşanduktan alıkıldan bir singil. Çoku bolat toğlardın büyük jeri, çokuday bol Kırgızdın jigitleri, çok karmagan kol menen batır bol dep, çoğ atalar östürgön seni meni. Tolkun bolat denizden küçtüğü jeri, tolkunday bol Kırgızdın jigitleri, 99 ölürdün iyisi bol dep, çoğ eleler östürgön seni meni. Toğlar daim tüzlüklerden büyük bulat. Toğlarda köp nerseler ıyık bulat. Toğ suusunday tunuktuktu alıp жүрgön menin ağam Nurkamil köp jigitten büyük bulat. Kol çağlar. Men bolsam ağalar çaçka ağalar kaşka uzattım. Oyna yamagan ha. Jarılıp çıkan bulaktın janarın baykap tuyatı Çarığım saktap kim kaldı? Çalındı caştık kuraktım. Çarıkta çatım men bolsam çarımın tüngü, çarımın tüşkü urdattım. Çarığım canım kim kaldı? Çalındı caştık duraktım. Çarıkta çacım men bolsam çarımın tüngü, çarımın tüşkü
çarçım men bolsum jarımın tüngü jarımın kuşkunun baktım jarımın tüngü urdattım çok rahmat. Jaz gülünde gülde tursun har bir günüň 5 gündük bul kıska ömürde oynap gülgün ömür bizden ötüp getse kayra gelbey koldan gelse jarkırata ömür sürgün Nurkamil akandagy bir jakşı jaş kezinde çağırgan bir Gülcan degen bir jakşı çağırması var ele. Uşunu kabul alıp koyasızlar. Sezimler duran seni istep dayım men boldum kıyaldan korugan sezimde duran kanıla taştam sen boldun gül can canım gül canım sen boldun Mahavat ottu tutantıp sağan alıp cangan men boldum Canlarga taştan karavay ketken sen boldun canım gül canım kayrıva gitgene sen boldun kayrıva gitgene sen boldun ушул жерге келип жок жетпейт мынау жерге алып келдилер эжеме
ушул жерге алып келейин. Жиһат, сен жайлоодогу балалыкты менин туугандарыма арнап ырдап кой. Рахмат ушул жерге келген тууган уруума, кудагыларына, Нуркамилдин дос-жарларына чексиз ыраазычылыктарды билдиремин. Нуркамила, будан буякка да жакшылыктар болсун, үйлөрүндө тойлор болсун. Жидешим экөө бай-бай ошолорду оомат берсин, аброй берсин Нуркамила. Будан буякка рахмат кыларым силерге дагы. Чоң рахмат сизге, сиз дагы ооруба. Алла шифа берсин. Шафа бол, баш көңүл жүрө бериң. Нуркамил эрке бала да, кичине бар, кенже бала өзү. Шоның үчүн баа туугандарым туруп турат, мен акырында сүйлөйт деп койду. Ооба. Эми. Келиң. Урматтуу бүгүнкү мареке салтанаттуу күбөсү менин кичкентай кайным бүгүнкү 65 жаш курагы кут болсун. Алла таалам сага узун өмүр, ден соолук берсин, бакубат жашоо, бактылык, арлык берсин. Биздин уругубузда бар, Кудайым 100 жаш насип кылсын. Ошол кайнымды сыйлап, алыстан жакындан келген тууган удуктар, куда карындаштар, дос жарлары, ушинтип алысты жакын кылып келгениңиздерге үчүн баарыбыз туугандарымдын атынан силерге таазим этебиз. Эсалама жакшы ойноп, жакшы кайнымын көңүлүн көтөрүп келгениңиз үчүн. Урматтуу туугандар, Nurkamil'den yübreğine çıkıp gelgen Martınlarga çok razıyız. Ayrıca alıstan gelgen kudalar rahmat uçak gelip alış teve emetim şunu emekler rahmat çok aytlar kudalarga emek alganda klasdaşlarga klaslar dostlar teatristler bardığı işin bardığı şu şeyde kaçırtkanlar bardığı razısın. Ne dersin? Nurkamil yolunuzga törlösün. Daha köp desesin deysin. Ne dersin? Şu Kuday'ın bergen yaşın, jakşı yaşın beraber ötkürsün deyim. Rahmat gelgendir. Açamıca bizden katarlık geçsek geçirip koyuşlar. Konuklar, hoş geldinizler. Uzaktan Çakar'dan gelgen tuğandar, Nurkamil Kılıçdaşları, akaları, tuğandarı, ülkeleri, uşunca urmatlar, Nurkamil'a alaydı gen, jaylosuna çıkırıp oturat, 65 yaş kurağınız kut kılsın, ömürünüz uzun bolsun, bala çakağınız menen esen bolun, daima sizge işlerinizge ilgilik, den soluk kalayım akar. Sol oynayın. Amin. En solun olmasın, ömrün olmasın, hiç kaçan ormanın ülkemiz. Ağız suyun var iken, başkan var iken, buna kurbanların var çoğusu. Bultaştın, Üşşat denen jaylosuna gelip, şu jaylar, şu jertebet göz bakkanına çok razı yani, bundanların çabası restoranı göğe toşaklar ya. Oda. Restoran bulmasın, demederler. Jaydın günü sözdürün. Jaydın günü şunday cennete ötütürem olsun ha. Hayır. Ömrümüz olsun. Rahmatlar. Kamil. Başlanıp kaldı, bayağı da Kut bolsun. Еңлегіңізсе өз емгерің, өз емеңің шұлқына ел балата, жұрт балата. Сен үшінчалық тұрмыстың татал жолын өтіп, үшінчалық жақшы жолға түстің. Şu жақшылық жолыңан адашпағын, жолың шыдыр, жолдашың ғызыр болсын, үйлерменен esen бол. Şu жақшы тілеген мына классташтарына, алыстан келген туған ұрықтарына, құда сөйектеріне, барынарға разылық білдіреміз. Ел жақшылықтан болсын, елде болсын, Olmasından urmakta, ulandan koşmalara tülöp koysun. Urmakta kaynağa, biz sizmenen 65 yıldan beri koşunağız. İçindeki bu anne cübürüp cürben
Тәжеген менен бактылуу болуңуз, тілеген мақсатыңызға жеттіңіз. Бактыңыз халықтан суағат дейт. Эми сиздин ишиңизден суагып атат. Даңкыңыз алай эмес Кыргызстан Республикага чыгып атат. Ушундай болуп жүгүрүп жүрө бериңиз. Дагы бир жолу байрамыңыз менен чоң рахмат. Саламатсыздар. Ушул жерге келген коноктор эмне себеп, кандай болуп келгенде дагы Нуркамил себеп болду. Нуркамилдин каалаган ой тилеги ишке ашсын. Нуркамил менен кошо келгендер, эмне деген ой менен келгендер, ушул жердеги досумун, классташымын, тууганымын, агасымын, инисимин, кудасымын дегендер баардыгына тилек кабыл болсун. Баарыңарга жакшылык, Нуркамил улуу өмүр жаша, ден соолугу чың болсун, дүйнөдө бактылуу талайлуу болсун, кыргыз жеринде тынчтык, барчылык, мочулук болсун. Assalomu alaykum hurmatli qo'noqlar. Bugun mana yaxshi amalga bo'lib o'tadi. Men akam, qayta men nökül atam 65 yilda bo'lib o'tadi. Kamka, jenga sizlar shunday bugungi alayning archasida ömrünüz uzun bo'lsin. Alayning cho'qlarinday biyiqqa o'raylik. Yaxshi kunlarda barimiz birga olaylik. Xudo so'yibdir, xush kelibsizlar. Yaxshi kunlarda, yaxshi aylarda tinch bo'laylik. Alloh taolam shu Qirg'iz elini tinchlik bo'lsin. Qirg'iz elinde hurmatli Sadir Nurg'o'zayevning demilgesi qo'ldanib, shul yerga dag'i yo'l tushib, shul yerda yaxshi bir yaxshi ish oluvchi joy bo'lsin. El yurtimiz tinch bo'lsin. Ayşe'ge batar. Birinchi ayol kishini siylagan Turg'unbay deb qo'ydi. Xafa olmaysan, biraz kechirib qo'ydim, qaldi oyoqlarim suylab qo'ydim. Emi hurmatli klassdoshlar, voy azamatlar, barsizlarmi? Mehribonlarchi barmiz deb. Mana ushul inisiativani ko'targanlarga cho'q rahmat. Sizlardagi shu yurgundek Nurkamildek sizlardagi to'ylarda o'tkazib, shu to'ylarga biz qatnashib beraylik. Ko'p yashag'ila sizlardagi. Azamat. Hurmatli tug'anlarim, qudalarim, singilerim, minilerim. Buna barimizni to'y biriktiradi ekan, ha? Xudoga ming qalloq shukr. Buna qachondan beri ko'relek tuğanlarımızda görüp oturamiz. Rahmat Nurkamil ошол to'nun başında görüp oturamiz. Biz Nurkamil öküz bir tuğanbız. Bir tuğan bolup çoğoygonbuz. Men bayada aytdım ele. Enemiz upa enemiz, çoğ enemiz. Bizi bakkan, çoğoytkan, boşa alıp жүргөн, boşa bölünbey, jarıtpay, barımızı çoğ alıp жүргөн ayal bolgon. Biz onun için hazır barımızı ıntımaqtabız. Emi Nurkamil ayal жақшы, er жақшы, uazir жақшы, han жақшы deydi. Algan jarın jaraşı, mına apmak öynөгүң, jakаңдын ерлеби, mına бүгүнкүдөй toyuңду өткөрүп берген birinchi şu jarıга men rahmat aytмакмын. Каякта жүрөт? Ошол аялым шунчалык bir darajada көтөрүп атат. Шунчалык сени көкөлөтүп атат. Ошол өкөңөр бактылуу болдулар. Балдардын урматын көргүлө, кыздардын кызматын көргүлө. Мына эми тойдо Кудай кааласа кукунун тоюнда дагы чогулалы. Ушуну жакшынакай жерде узаталы. Бактылуу болсун. Анан туганым, bir туганым мотодого болой. Ömrüm uzun olsun. Bilal ol bak koy. Көз bir туганбыз. Ömrüm uzun olsun, görüşün жайык болsun. 65 yaştan Kudayım dağı bere versin buğa. Bere versin. Oşa günde, dağı gündegidey mayram, gündegidey bola versin. Günü. Rahmat. O dep koysunlar. Gelin Ayşe'ge bataverin. Tuğanların attan.
Geç bolup baratat, Bataqlaldağı üylörgö gireli. Hazır rol bende. Kamil, aldıda koyatan beri ayvay жақсы сөздер айтылды. Sen жөнінде менің ұшақ келгендігіңіз мына бүгін біліп отырам. Мына бүгінгі 65 жылдық 65 жылдық юбилейіне дағы жоқ құттықтап қояйын. Зоолығынан кейін мына şu біздің тоолордай биік болсын. Ömürü mına ösüp durgan arşalarday uzun bolsun. Endi mına 10 bin bataqlağı bizdi jaratkan Allah'a çeksiz maqtoolor bolsun, şükürler bolsun, жақсылықтар bolsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar bolsun. Allah'ım bardı kılgan жақсы işlerimizni kabul kılsın. Allah'ım ömrümüzge bereke versin, yüreğimizge iman versin. Allah'ım asman yerden gelçi bela batkısıklardan alыс kılsın. Allah'ım bile özgün tırmakta işte bereke versin. Allah'ım bile getiren bile önümüzü geçirsin. Allah'ım elimizge tınçtık, yerimizge bereke versin. Allah'ım uğul kızlarımızla, yaşlarımızla uzun ömür, vakti alayı gelecek versin. Aksakallarımızla bak, iman versin. Allah'ım oruç tutmalarınızı alış kılsın. Allah'ım talatızda jürgen uğul kızlarımızın densallıkları için saparları başarılı olsun. Özümüzü selaman yülerimize yetişti Allah nasip kılsın. Amin. Allahu Ekber. Çok rahmat. Mağa şeyge gelip. Бактылуу карылыкты жүрүңүздөр, балдардын жакшы күнүн көрүңүздөр, ынмаксыйын көрүңүздөр, жаныңызда дайым ушундай жаркыраган жакшы адамдар болсун, сүйүнүчтүү күндөрүңүз көп болсун, тойлор тойлуулансын. Сизге ден соолук каалайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Nurkamil aka, Kurban Kurak 65 yaş kurağınız menен çarçılıktan kutuktayımın. Rahmat, siz bizni siylap çakırganızga, biz Gülçay Ökmötünün депутаттарыбыз çok rahmat. Анан кийин сизге чын ден соолук, uzun ömür, дагы ушул 70 жаш, 80 жаш, 90 жаш, 100 жашты чогуу тосолу. Бешинеңизде бир туугандарыңыз, үй-бүлөңүз, бала чакаңыз, досторуңуз, аяштарыңыз, ушу бардык сизди тегеректеп жүргөн сиздин жакшы санабаштарыңыз бирге болсун чогуу. Кудай кааласа мына 20 жылдан кийин дагы ушул составда Кудай кааласа Нуркамил аканын 20 жылдан кийин 85 жаш курагыбызга келели Кудай кааласа. Сиз деген эми кандай десек, өтө мындай кичпейил, өтө ишиңиз кенен, өтө мындай жакшы адамсыз. Биз жаш болсок дагы сиз бизди сыйлап чакырганыңызга чоң рахмат. Дагы бир жолу куттуктаймын. Rahmat kızlar. Baya konvertimizni bermey kaldık deydi. Mına evde Nurkamil'in bacası var, benim jeğenim. Tuğanlarım menen. Hazır konvertini verin. Nurkamil, sen kimde gelsin? Eksik almadın. Bana ikinci yıl verirsin. Dostum. Şunda mert kudalardan, mert bacalardan olsa Ölüyen gelsin alevler çok daha gelişti. Doğruluk bunlar ne lan? Neden geldi? Almatı'dan geldi. Beni klastaşım, sırdaşım, adaşım. Özüm Kustanay'a turmuşqa çıkan Almatı'da yaşayıp atarıp dip gelgen bizden bir tuğanlarımızla verip koyuyorlar. Sizde şaldırak kutlu olsun. Allah'a şükür. Siz uğurgan кезде qanday güzel bo'lgandek Allohga shukr. Qozog'cha aytganda uloqqa sirib qo'yganib, ruscha aytganda Qurqatay yoshida yaxshi Allohga shukr. Yepatdan, Qozog'istondan, Astanadan kelib birovlar Almatıdan kelib shu odamlarni ishga bor sharoat yetmayotgan bari Qurqatay boshida bo'lsa shunchalik bo'lgan chiqar. Shunday son Çok rahmat.
Maraka şu cırkını bere. Tağdağı şaylı terini çaçı hoş olup çılgı kuşu tanşı çilige capın çılgısı bayram Atakin gelip kıyama batır Caşı var çağa caşını alıp oynaman gündür birisi kalır Çağılıp gündür tutulu kulak çoğur kon gelip çıldıra kulak çığlayla salıp sekirik salıp kozula bayrak köpünü bular aşılar çalışkın beni kırmızı kasım aydalan gündür birisi kalır Çarşılar çağa çarşını alır oynaman gündür birisi kalır oynaman gündür birisi kalır birisi kalır birisi kalır Oktay Veles'te de doktor Çok rahmat. Hazır bizde ministersiyada mınандай bir zakon çıkkan. Fonogram hemen ırdağınға тыйым салған. Бүт барлығы жанды болатын. Біз баяғыдағы фонограмм орындайын десек, Құдайдағы аппаратымыз тамаша. Сіздер үшін Гүлшайыр Садыбақасова Ежекендің оқ сүйі сенің көзің ет деген. Sırtına barıp ayıldı, sırlaşkan caftı sağırdı. Tükenmez sözden acılı, tümünde amma kayıldı. Ah kayıntıra tüzünce, andadı aytan sözünce. Aytılan sözünce. Çıldızın baktın taradı, ayıktonun sağladı, kabırtın toskan gezdiren, ayakta kaldı ayıtılgan söz ve Ansız
Benim şu adaş dostum adına bir şarmatlar vereyim. Cuma günü severim. Al, şunda diyeceğim. Sözünü toplarsın. Sözünü gençeyim söylepesin, ben de batırayım. En yaxşı, молодец. Саламатсыздар ғой, менің туғандарым, алтындай болған, менің туғандарым. Бәріміздерді жақсы көремін, сыйлаймын, құрматтаймын, өмірімізді ұзын болсын. Сол күнге жеттірген Аллахқа жетпес шүкірлер болсын, мақтаулар болсын. Алай жеріне келіп, мен сөйлеп қуанып отырамын. Айдарбек, қана. Айдарбек, Айдам! Sözümüz ötümde olsun, kadir bakıp olunuz. Daima seyir hürmetli olup, şunca elin seyir hürmetine iyi olup жүресіз. Saracanız büyük olsun. Daima seyir şunday keremetli, şunday sonuncu şunday. Hareketlikler otarıştan, ciğerinizler bakım olunlar. Evinizler bütün olsun. Sizlerді жақсы көреміз, сіздерді құрматтаймыз. Жейлі осы күнгі келген құда-құдағилар, туғандарым, барыңыздар аман-есен болыңыздар. Барлық жақсылықтардың барлығын қалаймын. Өміріңіз ұзын болсын, көп юбилейлерді көтереді. Рахмат барыңыздарға. Рахмат kardeşim.
жайлы болсын да. Оқуымыз, классташымыз өздік айраны канал юбилей болады. Ушул юбилейге екі болса айтайын. Досым өмірің ұзын болсын, денсаулығың чың болсын. Bundan keyingi жақсылықтан барып, сөздің бары ұланып, ел айтқанда, жұрт айтқанда жүзге шығады. Ана деме мына Тилғау Айшата деп қоямын да, мен атамыз танығаным үшін мына театрда іштеп қош еді. Қайсы жерде болса, барған жерден Санкт-Петербургте Айшаталар деп қаламын. Мына ошол атамды көрген өлбөсүн деп, ушулар өлбөсүн, атамды көрген кишилер екен. Мына сизге мына аксакалдар ушул айылда ушул жерде. Айтары менен атамды көргөндөр өлбөгүлө, атам кетип калган болсо, колундагы комуз үшін мен де калыптыр, мен азыр эки бир канча күчөп берейин. Анда мен тандым менен кыматка берейин. Bitti. Kanamasa, yük bozun. Gelgen
Taşını şanı Toylar olsun, жақсы boylar olsun, Kudayım kollasın. Uşul жылдар жақсы жылдар болды. Göçmenler жылында ойнап bilip жүрөбүz. Men ошол Alay rayonunun Üçtübü Aile Hükümeti'nin Kiçik Karakol ayından geldim. Mına Kırçın jaylosunda şu göçmenler oyunu olup atat degenden uşul eski mergençilik teri boyunca geldim. Al terinin nemelerini görsetöйүн dep, şu mergençilik obraz menen mına püt kiyim men özümdün kolumdan jasalып çıktı. Yaşta belgili oturasın, olsun. Sol yaştan Allah'ım kança berse bererini unutmasın Allah'ım. Oğlun hurmatın, kızdın hizmetin var, nevreli, çevreli var, önüyorsun şu eldin, kadır baktın insanlardan bolup, kollektiftin, cemaattin, toptordun, şu başçımız bolup bizge жол көрсөтүп, туура багыт берип, ушул искусство, маданиятты өнүктүрүп жүрөр досум. Эң негизгиси ден соолук, үй бүлөлүк бакыт сала берсин. Бүгүн тоюң ушул 65 жаш кытынан турган аябай жогорку деңгээлде өттү. Өзүң айткандай жалаң жаркын саналаш, жоган урук жалаң каймактарды чакырыпсың. Аябай жакшы сүйүнүп отурабыз баардыгыбыз.
Ушу бала чакаң менен аман бол. Жарың менен өмүр бою бактылуу күндөрдү өткөр. Сенин жалаң тойлоруңа, жакшылыгыңа келип жүрө берели. Ушул элдин кызматында болуп эле бизге баш көз болуп жүрө берели. Амин. Ana amin. Эми канчалык неме болсо дагы мен ойлогон оюмдай ушул жерде бир жакшы ушу жамаатым менен, чыгармачыл адамдар менен ушул жерде бир жакшы алайдын мындайча айтканда таза абасында. Өтө таза абасы анан өзүнчө кооздуктун немесинде болгон болсун деген нерсе менен баягы кафеге барып туруп неметсек деле болот, бирок эми андай нерсе эмес, мындай жерде отуруп таза абада өзүнчө бир неме кылалы. Рахмат эми ушуга алыс жолго болсо дагы ушинтип келгениңиздерге рахмат. Дайыма ушундай жакшылыктардын үстүндө бирге боло берели. Чыгармачылык, ийгилик баардыгыңыздарга. Бирге бололу, бир бололу, бай бололу, аман бололу. Нуркамил бата эмес, жөн эле жыйынтыктоочусу той аябай жакшы болду. Сусар телпек куттуу болсун, Норка тумак куттуу болсун, кийген сарпайлар куттуу болсун. Меле укмуш шаардан жебеген тамактарды жедик. Баардыгы аябай даамдуу болду. Эң сонун. Анан микрофон гана сәл пасыраак болду. Эми тоо микрофонго мен жооп бериптим уже. Кечээ келгенде